ora tātou. Nau mai, haere mai ki te Whiti tuatahi. Welcome to Whiti tuatahi, and we will be going through te kupu he. He is a or some. I will go through the sentences in te reo Māori and then go over it again in te reo Pākehā, in English. Whakarongo mai. He waka whenua ko whai. He waka whenua karaka. He waka whenua kahurangi. He waka whenua ko whai. He waka whenua karaka. He waka whenua kahurangi. Now let's look at the first sentence. He waka whenua ko whai. He. As you look at the picture, we have two cars that are circled, which will make that some. That is some of the yellow cars. So, he, some, waka whenua ka, ko whai, yellow. Some yellow cars. Let's go to the next one. He waka whenua karaka. Once again, one of the cars have been circled, so that will make it a, as it is one of the cars. So here is a waka whenua car, karaka orange, a orange car. And the last one, he waka whenua kahurangi, very similar to the top one. Two cars have been circled from the three cars. So he waka whenua kahurangi, some blue cars. Nō reira, kia ora tātou. A e I o u, 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 ha he hi ho hu, 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 ka ke ki koku, ka ke ki ko, ka ke ki koku. Kakeki koku, mame mi momu, mame mi momu, mame mi momu, mame mi, mame mo, mame mi momu. Nane ni no nu, nane ni no nu, nane ni no nu. Nane ni no nu, pape pi popu, pape pi po, pape pi popu, pape pi popu, rare ri ro ru, rare ri ro ru, rare ri ro ru, rare ri ro, rare ri ro ru.